cya shitani cyarakaye. umusore utanyoheza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we, nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Work in China rather to be in Data wafite karisimbi. Abikunda simbo. What's up, my beautiful ladies and gentlemen? Let me hope that all you are fine. My name is Badon Nkibisanzwe. Ni DON TV. I'm very happy to talk to you right now. Nishimiye cyane kuba ndi kuvugana nawe, kuba ukurikira ibiganiro byacu. Kwa muri make mbizi neza yuko uri gukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5. Nk'ubisanzwe urabizi neza ko hanga tuje kugeza amakuru y'imyidagaduro aba ari kugenda agarukwaho cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze nk'ibisanzwe hano kuri DON TV. Yo. Reka nizere ko umeze neza cyane. Nizere ko muri make ibihe byawe bikomeje kugenda neza. Nizere ko iminsi kugufata neza. Nizere ko impera z'umwaka ari kuzigiraho neza. Abo ngo 2024 birasa no turi kugenda tuyisoza kuko already ubu ngubu kwezi kwa 10 tugiye kukugeramo. Harabura iminsi mike cyane. Harabura iminsi mike cyane. Hari benshi bakomeje rero kugira kuri byinshi. Ku bintu byinshi bigiye bitandukanye baranatangiye umwaka ari intego zabo, ariko so bimeze bite? Umwaka wari ukuntu uri kugenda usoza ari bihaye ufite inkuru nziza uzabwira umuntu. Rona yari ufite inkuru nziza nyine uzabwira umuntu cyangwa uri kubona byaranze ari ikiniki. Hagati aho ngaho rero nimba nta n'inkuru nziza ufite yo kuzabwira umuntu, ubu ngubu hari abandi abari kwishimira byinshi bagize birimo no kubika amabanga y'abantu, ariko bati iki ngiki nicyo gihe cyiza cyo kuyamena mbere y'uko umwaka urangira. Muri abo bantu rero harimo n'uwo bita Kibonke. Ngira ngo uri kumubona neza cyane kuri screen. Bamwita Kibonke, ni umwe mu bakomedi bameze neza cyane hano mu Rwanda. Baramazemo igihe kinini cyane muri no industry ya comedy, cyane ko anavuga yuko ubundi mu gihe gito kigiye kuza agiye gukora gitaramo cy'imyaka 10 amaze arimo arakora comedy hano mu Rwanda. Imyaka 10 ni imyaka itari mike cyane ku muntu umaze ayimaze muri kariyeri imwe, ni ibintu birenze cyane. Ariko nanone akaba avuga yuko ngo ubundi afite ibintu byinshi yo gukora kugira ngo ino myaka 10 azaje kwicelebra. Hari ibintu bifatika yagezeho ku buryo muri no minsi mike ari gukora kugira ngo iyo myaka 10 ibe yuzuye neza 100%. Hari byinshi ari gukora birimo gushinga ama restaurant yabigarutseho mu minsi ishize n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa gataho ngaho abo bita Kibonke ubu ngubu yavuze, yatangaje ko ngo hari ibanga rikomeye cyane yaramaze iminsi yabikiye uwo bita Rusine. Ibanga amaranye igihe kinini, igihe kitari gitoya, ariko akaba yavuze ko ngubu ngo ari ngombwa ko iryo banga rishyira haze. Kamemu yanarimenye, ntabwo rikiri ibanga ubu ngubu tuvugana, yanarimenye. Gusa ni ibanga n'ubundi yaje kumena mu gihe cyashize. N'ubundi Rusine asa naho yabishyize hanze. Yategereje ko Rusine we ku giti cye abanza kumena iryo banga nabona kurimena. Mu by'ukuri Kibonke afite ubushuti bukomeye na Rusine, cyane ko ari n'abantu bari muri cyane ko ari n'abantu bari muri kariyeri imwe bose industry ya comedy hano mu Rwanda. Ngira ngo Rusine we murabizi ko ari umunyarwenya nkuko Kibonke nawe abikora, nubwo Kibonke ari na mukuru wa Rusine cyane muri no industry, ariko mu by'ukuri bafitanye ubushuti budasanzwe. Ni numwe mu bantu bagaragaye mu mafoto agiye atandukanye ubwo Rusine ajya guca mu rukiko n'umugore we witwa Irene mu minsi mike yashize. Ndakeka haciyemo nk'ibyumweru 2 nimba ari byinshi icyo gikorwa kibaye cyo guca mu rukiko cyangwa se gusezerana imbere y'amategeko ku bana. Hagati aho ngaho rero uwo bita Kibonke yatangaje ko ubundi ngo iryo banga ryari rimuremere cyane hafi yo guturika umutima. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yatangaje ko yari afite ibanga riremere cyane amaranye igihe ryo kuba yarazi neza ko Rusine ndetse na Irene babyaranye umwana, ariko akabigumana mu mutima we kugeza igihe Rusine ndetse na Irene babivuze bo ku giti cyabo, kandi nabo bari barabigize ibanga, nta wundi muntu n'umwe ubizi. Bakatwereka ibijyanye n'urukundo rwabo kuri social media, ariko ku kijyanye no gushyira hanze ko bafite umwana barabigize ibanga rikomeye. Rero ni nyuma y'amezi 8 kuko bagiye guca mu rukiko ndetse bagaragaza ko bafitanye umwana.
uwo mwana afite amezi 8 bango hari acemo amezi 8 uwo mwana avutse ariko nta muntu n'umwe ubizi. Rusine Amini Kibonke yavuze yuko ubundi ngo byamugoye cyane kugira ngo abikire ibanga arimarane amezi angana ukunguka amezi 8 atararibwira abantu. Njya murabizi neza cyane ko n'ubundi ubusanzwe abakomediye ajya kugukuraho brag akayikora ku buzima bwawe. Byarashobokaga cyane ko bari kuba bari mu gitaramo runaka Kibonke akaburaga kuri Rusine ariko bikamucika wenda akaba yazanamo ko afite umwana ariko yabigize ibanga, cyangwa akaburaga kuri Irene akabizanamo akavuga yuko afite umwana ariko yagerageje kurwana byabigira ibanga. Yatangaje ko ari ibintu rero byamuremereye cyane kugira ngo iryo banga rimane igihe kingana uko nguko, ariko nanone avuga yuko Imana igomba kumumugisha cyane ko yarabashije kubikira ibanga ntirimene umutima ngo risohoke, ntirice mu nyandiko, ntirice ahantu na hamwe, ahubwo akarigumana kugeza igihe Rusine no ku giti cye abyivugiye abigaragaje babishyize hanze we na Irene, hanyuma Kibonke nawe akabona kubigarukaho. Mu by'ukuri yababereye inshuti nziza koko, ntago ari ibintu bya buri wese kugira ngo abikibanga ko buri umuntu ushaka kumubisa ibanga mugapfubirana gatoya byose gahita bishyira hanze. Ariko Kibonke ahangaha yakomeje umutsi araribika ararikomeza kugeza ba Rusine bwabo babyishyiriye hanze, ndetse bitungura n'abantu kubona ko bamaze igihe kingana uko nguko bafitanye umwana ariko nta muntu n'umwe ubizi. Mu by'ukuri ni ibintu byadanje. Niba ufite inshuti rero nawe ushobora kubika ibanga nk'iri ngiri ikarimarana igihe kinini nta muntu n'umwe uramenya ko icyo kintu gihari, iyo nshuti uyikomereho uyigumane cyane. Uyigumane cyane. Niba kandi nta nshuti n'imwe ufite ubitse ibanga umenye ko nawe hari ikintu ubura. Hagati aho ngaho ubanza ushaka umuntu wabitse ibanga igihe ufite ikibazo kikuremereye cyangwa iki we wakimusharinga kugira ngo bize no kukorera bize ku nyine uze kumva ikintu kikuremereye basi hari ukuntu uwo mutwaro ugabanutse. Ndabizi neza cyane ko bizagufasha. Rero komeza ubane natwe ahangaha kuri DON TV, tugushimira buri munsi amahitamo meza aba wagize kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu ko tubana umunsi ku munsi. Ikintu usabwa ni kimwe no gukanda subscribe ugafungura notification, ubundi kandi ugasiga comment ndetse na like hano ku biganiro byacu kugira ngo tujye tumenye neza cyane ko dukurikiye 5 kuri 5. Nimba kandi uzi neza ko hari abantu bari interested yo gukurikira ibiganiro nk'ibi ngibi, ubabwire ko nta handi hantu bakura amakuru meza usibye kuri DON TV. Ubahe link baze bahagiye babane natwe we kubyihererana. So mukomeze kugira ibihe byiza.